Radio Bulando Mata San Francisco, Mekauti Kenda Batamay. Sambula manaka nadhango safarana mario o sayamba kilima sangunga tolu e undongana ndau tite au sa dhulo ti vakarua ana COVID-19 vaccination nabuni nungu dhula o tango makana nungu mbula wakandongana ndau tite nungu mata bubale watikir na tu wabulitiau na nungu dhuloti asang ninyo na ribu edo viau au se mbula vinakatungango au se karabi vinakatunga nungu taivi vaga tau tete na dhula talango e suli viau na ngalala mio na lako kina bono bakana bange supermarkets sona store kina bika kede ngongan dreva membala tana kantite sindonga na kau vinakata sa sulit tu iba nangalala manalaw kina menaran lirawat na kau nakata sa rawat nga manalaki bunutan sa rawat nga manatakuso ba na boda o sa baka mamasu kau kirkir sa kirikenda menando bata na kena voluti na matingo COVID-19 sana raw weekenda menda na thula masaki weekenda menda na thula naka entondo numbeka me dhula no lubengo na idhula ni tata Robi dinangani sa tobi ko oti na COVID-19. If my child already had COVID-19, do they still need to get the vaccine? Scientists and doctors recommend that youth aged 12 and up get the vaccine, even if they've had COVID-19. We don't know how long someone is protected from getting sick again after recovering from the virus. And we don't know whether the immunity developed against one strain provides enough protections against new variants. Here's what we do know. With vaccines, evidence shows that protection against COVID-19 and its known variants, including the Delta variant, is strong. To learn more, go to vaccinateall58.com. Ya, boleh nak una. Enda dolong beka me dhula na lubengu, na dhula ni tata Robi di COVID-19 dinangan sa tobi ko oti na matina COVID-19. Nagrupen ya kayo Dr. Erica Penn doon do wakatikiava na matin Tewa California akakwaya nira beba kasalatakin do wakatindike kir na bunuai meradula nangone may na bakitin karua kalakodaki Italia sa ramatanga kesa tubiro tin COVID-19 mani tomano talekwa na no baka mazalo ya kakaya linda seseng tikunikila namba labu ningauna karau nila kitobi matikal kinen tua niwo tin na mata ningauna etobi matikina ya kaya tukuna seng taltunga ninda sekila se vakadava na kokawa ni sotiniango mena valuta sen samba nangonda kebaka ena mani tobi kenda tali eduan matagali COVID-19 sena variant me vakana Delta variant ya ito no kwa ni kanga sa vakadita ki oya ni tango maki vakale budak sarna ngonda may na COVID-19 kena we matanggali soya na kena we matanggali COVID sena virus ngona me vakana Delta variant may na dhula ni tataro vikar sa tiko rongo andona kai sa vakadita kitiko ropeni oh Na ulibuna niya iya sa o veterani community nga nambatan niya ibig talaga ko sa nakatino vital no don rokatini na ngon Andon raw katini na undo na ngon ni buli bite
Sa tatu na Osaka mbeka Osaka ukla sama madala tahu itu bang. Sa wasati ko na liu ni na marama bunu liu takati ko na program ni bezula na nonto bunu ni sa takati ni betala no mekau man na wani matin ko na ko ni zula tikino na ngone me Amerika na Pfizer. Karena may zula talaga kinawira na ngone buli ni biti. Wambot sang madini matatabi amba kitini karos amba kitini kalimanga. Ya nakai wando maka kini nasa dulu talaga ngoni. Yo dona wulu talaga na kasar mo sibi. Oya non rana dulu na lubenda laki na taro matili de tomanda. Nakini bomba talaga na kasar ngoni kami nguri de tasang nikla. Kaya bakar sa dulu na ngoni ngo na dulu ni Tata Robi. Che pokai la hotel mendo na hotel ni do hotel na kena matangali na taro itu ke sin madala na tu waro na ngasuti na wonder menda tingo marao si senga ko ya na bina kamanga merna dula batini rao bombo tini dula ro ni kokko na ngonra era rao ni sampai na tapang na la kumana no kubana na no ni dari no kandilin tamata bulu tamata lai sebabi Sa dumatangan na iba katangin-tingin din ni tatang kumaki tokaraway. Yaro ni nasambay ko na mati ni sanabito bimay. Siya ni kinaki ni kabakain duwe thula sana siya nga sarangan ni rawan ni tuwi ko na COVID-19 siya na Delta variant siya baka dito ko nitiglor do tali kinauwa na lang talimay. Siya ni kinabalimbali na dulen duwa sana siya nga bakang duwa ni tuwi ko na rawat nga ni tuwi ko rupini. Ya, okila bikim ni nasya matigumay kirobi bakandita tingani na kena enasya saran yun ni na bakila na kena bimbi na matinro na COVID-19. And doon na kena bakarita kingo doon na wekango bola kasarangat na ngona sarangat go sa dulu tiko kina na volleyball na doon volleyball San Francisco sa dulo sa bimbi sartiko. Senga tiko ni madala na lista lumay si senga ya na bunu sali tiko saranga kina sali indabu tiko kina na wekango bola kango ya kiro gibital no tiko kina no leoni vale dona kana no rarao ta tiko bakale no leoni vale pala tiko no pa o ko ke gibe tiko do tiko no buini ngoni samba ki dio sanga bulu bakadava i San Francisco talenga ya dona ko ni ko batikina no buini ngoni ro azula ro sangai sangati ko me dula talenga o tabalengo ko sangati ko me dula yo tabalengo bakata kiranga na udolo bakondolo na wekanda resiti ko go arase bakati tingata ko na dula se sombe kana kaira rongo tamai erasa bakatule wata kasar tinga kina mersa ko saranga nir na dula sar siang saranga nir na bia dula yo wili tali tinga kina na tabalengo go gai tiko na karuango ni ro sama ni ro tobi COVID ro rau baka beotin ro tobi mati ro baka beotini o ko sa gela ko balni dakata sa ni kila ni sa tobi mati ni sa tiko bona COVID la ko dakata sa geli ba kila kino ko na kena ni sa tobi mati ya ngona talenga ya sa ande hotel ngaki na be mbuiri ngone kangara tiko amba ki Dios sang bulu badada itu kuno ko na kai marota na kai baka bulu bina kata kina baka liwa ko ni baleta ni rawa dula rau senga soti ni robakila na kena bimbi na COVID-19 sen Delta variant o ya na ka to bi reto na Delta variant senga ni robakila ko bat kina na puidingwane baki Dios sang bulu bakadada to no ko mild symptoms nga oti nga ronda nga vida na singa oti aro sa may binakayani goro sa bulong-bulong binakataliti kong goro se bakila tikana wawali niyango baleta ya na kay lewer bakila na bakila tikana dono ngono balab kasa duwe tubi ko na COVID ya kanira rawa ni na tabule kong go sa durung bibiti go baling bula sa madam do binaksarango na kena sali tukune intubate sali de mutunga na misini sa senga tuni bakile koya me ado tiko mengo ponga tukune tiko ande senga nikila bakana na lista le mai senga it's not looking good ya yangan na obia ona numa mi wasya nga ni peleta ni tiko soer na bakati tingati nga ya
So wakavuna wakaleu rupeni na non wakatitinga baleta ni rarongoda. Oi, siang ni kena balbal ni dana dula mesana siang ni tubi kenda na dula ena tubi kenda nga. Yo hindi na tuwa kongori. Yana kanga ya au bia wakaditaka ena ke wakamanda nga mani tubi kyo mani tale. On ena siang soti ni bisara. So ena siang saranga ni na duru kine balnimbula ya ke wakamanda nga ni le duru balnimbula. Ena siang ni le duru sara na ICU me wakaira na bunu erli ato sare bunga karasanga tu ni se Julai. Ena kena bimbi kina menda wasi tikun ta vital nota katikuani na idula ni tataru bengo. Klani levo tikun na negativity levo na talano ai da wiri tiko. Kito wakamatu bobale kito asa dula mai na baki sa oti. Kito bakila binak sartinga kito bulu binaka baka kila isenga ninda nuinga onga otiko sendare tiko ninda lakwa bo tiko maleta ninda sakilan ta sardula sandage indar tinga na umbini mata lago tinga na bulu ye tinga na bulu kena pamuri tinga ne bakaro eso litiko mai Mabuto sa kini wili ni Iya kandina todo po. Biti rupeni Iyo, sa kami may toka pakandua, na wili makay luto so mo na wasilo may sa tumbuh na kina sa suwara ka sa landi tala na matiboy kandamu sa ati ko may kandamu. Pwera na mandi tiki niya sa tubirte na mati sa 5 sa positive pa sa tugunin. Pwede ka na bos tayo ito ng ano matulili marto sa positive da sarang. May kandamu winter lo tiki so natural ni kandamu rawa takir na usan na tingwan na karanda usan na buta ko tiko kaya baka muna na kinan dewani na matingwan yan sa rasen ratu ni bilang kaya kinalaw ni koro mera risiko na bi koro taleson sa mga tambuy sarang na bito sa rumah tapatata may nambuwalo sa reyo tibet na may nambuwalo una ora to na wili ni le ni bulu ko no tiko ni do tiko no rosa bulu karua sa mai tiko na rosa bulu go sa lutu so mu mai na wili to do pe bikin to be COVID-19 santi ko na tinika di mundo it's a significant drop ke ora nu ka santo no turo no raka yo na kanga tiko no tiko ya be ran na ngoni ke me maro ta kan dirna dulu na ngoni Ake buka sara buka kina buka memberi ke sa do makasara balata ni kambimbi menda zula bata mendar ni zula o tango makikemuni o tango makana no mu mata bubale o tango makana no mu koro se no mu tiko balata binak na no ni matengo se nindo na Canada se nindo na Canada e sa talanga ni babulet weekend na idula ni tatarobi na COVID-19 una. Ongonga na itukutuku mai na California Department of Public Health sen tambana ka garabitiko na ituba kinimbula raramba California ke na vaccinate all 58. And again itukutuku mo taila line ngay si Kobayani na vaccinateall58.com. Kaya na vaccinateall58.com. Radio Mulandova ta San Francisco met Kauti Kenda Batamai.